keliwat kalat rerapat adine. Rumah mantan tiang itu beli Najami kedepan apa ngadikan aduh dia sing beli berkatosa janji ketemu di jalan mati beli sing bati keliwat kalat rerapat adine. Kata beli dijajah dia dibelali lancani kedutan jami kesana lancani kedutan apa ngadi bawa dosa sumpah berjanji telu di jalan matine beli sing bani keliwat kalat rerapat adine. Nasi ngaduk itu beli Dia dibelali Kacani kedutan jadi beli dulang pastinya beli takut beli lajani ketetan apa ngadi bawa
bagus.